Yang beri buku nama ku Saratchandra Sharma Impact News ki mana huna taram nok sedang si mana huna ki topik se how concerned is Prime Minister about Manipur. Hai bersih dene madudi masih wahang si kaya tholok puno hara kanda ngarang Chief Minister na thambi wafam ne madudi Prime Minister na crore lising ahung ga chamnga gi asigumba project sangaba aduga khara bana urep yung tambagi aduai gi duda adugi pot da torokan ngangak pani Thambirak wafam di Chief Minister Thambireba Sapcha wafam aduga maroi ngasi khabar da kai da happy ni se front page da lit news on yaur si Modi lengak na Manipur gi mirol kanna bo honari haibani sem masana thamba wafam ni aduga Congress ki maikai dagi muk thamai sina press conference pangtho kan Congress ki dagi thamai sina Modi na Manipur gi karishu leitana khalli haibani Manipur bu karishu leitana khalli sini wafam se aduna ani se lakpa kanda maroi na Prime Minister na Manipur ki damukta kayam khan bazat no haibe wahang amde dum tholok tab natte aduga maruina ngasi se political party ani makki ri moigi maikai dagi mi tharak na baina khoi yanan telephone tawune party amana thabak yam chenbana maram orakanda wangang lui tharak pa ngamoi de hem oibaduda ama khaktang ngamuk yauragadi horen ekhoi gi yaudi balance oiroi hena ngasi di morom da haradi intellectual ngaktoina phamina bai tanjaduni loina lengjin biriba ge singdi aigi yet thang mapiri base Professor Chinglen Maisnam Department of Economics Manipur University ne ihana oja Chinglen taramuk chali adu oja Chinglen gi oi de lengjin biriba se Dr. Homen Thangjam faculty member Indira Gandhi National Tribal University ne ai oja Homen busoi taramuk chali adu oja Homen gi oi da ai ne yet thang phamina jari base Ahongshangbam Mobi senior journalist ne taung busoi taramuk chali Yanan base ai kanoda oja Homen do lakchap tare madudi maroina hunari che anigi haibagi wafam ma BJP na kari haiba Congress na kari haiba duma ithamjagre oja aduga reality da ground reality da amtang miyeng tabirakanda hek irang thokling aidigi oja series of manu hona yobigre my first opening remarks when how concerned is PM Modi about Manipur oja Homen please go ahead. Yes, Barveli Wangang Derzu concern Oibagi Mamidi Tabran Adum Lejari. Haibadi Toreba Mongs, whatever Sigi Pali, Sarkazina, Niba Mating didn't Pirapo Dona Uzari. Then of the Gi some demand Machama charging Haibatare. Some like FMR, Lotoka Devani, Haibado, Huziki, suspend Oraga, Lotokazi, State Karana, Yada Bagazi, a question on this side, the Gisa Chibani and Inze, Dimanzi. Adagi free movement regime jima lokthokadabni hana dagi leiriba fencing jima tawgadabni haibada more concretely hena tawgani ga harakpa then adi matokta developmental program ya mamazu leire adaina thamjaning amati sigi concern oiba kanjida ngasi boktaina panel yawjarakpada su ihauji kari dagi hogi bano haibajima ai adum event torga lakche kaigino ga khodi hena khangbadawna leiraba ngakta leiramnina ada aina haipet wari su nuaina ba Sigi matang jida akoina any political party ma blame to yaro yen ningze kaigino harga right from 1950s the ge haraje madudagi ngasi bo ler pa kanjida Manipur se literally akoigi institutional decay ma da leibadong na tore rule of law chanadaba then of the gi leram liba certain institution kharaji hena democratic ohin gadaba adu ju to hundab power pai gi ba mayam jitna Bochi loiraga makoi makuta power laisalaga la li chumi haibasi yeng dabida power exercise tobada mangiba mayam ama madugi mayam si sum akoi accumulated oina la akanjida hena politically khudong chaba ama launaba irangni na idi uze masigi si furupa mugi wanate akoi even valley da tariba mi singi su ngasai gi leiriba democratic norms haijaba tare masigi je yaudaba dongna tawi haibi atradi Angamba Kanguna Kungwalina Funjangre Kungwanamata Leselactre, Yam Pick example, the Aqua the lady was a rule of law Zikarino Kangdaba Aduga Karigumba Power Piragana, Masiki Hana Flags Tauraga, Adumina Sinarapa, Madumaki Kudamji, Atopa Kudamjina, Karino High Candida, Impalmanung, the municipalities Kari property lady gave. Every lady ba properties Mayamji, private Natragana, some political party, the Kamana Luina Salal Hamino. Ado ita di municipalities ki iban magi source of revenue bo lesilaktre khudamoin then awdagi yaroi hairaba autocratic oiraba certain agoi ki iban chieftainship se kari ki lokthom driban at least madu ki attempt ama tawramdabra tawrammi adu ita ju kari ki ngam gi dribano
total failure of the revenue department village masing jibo panghende hingada pa yabaji hujikti mi si kana kana no thule aduna sigumba leiroi tabe yaroi da pham reserve forest protected forest area then adugi ju matak the protected sites sacred sites mayam ji ju loina manghalam ji kana no thiru kan ji da government employee nga to weram gane aduga palimba matam dugi sarkar gi makhusulu yaram gane moi gi knowledge awdana di yaram moeba aduna sigi accumulated institutional decay crisis phone natre decay amal lerapa matam ji da hongdok gi tanja ama jahdak si phangbra na ujayeba masi phangnau hona kanjira koina prime minister da akoi gi michang changbiu haiba tarabadi all of us maitei khangde naga khangde kuki khangde hominaba ma change magi concern ama leitabra haiba tarabdi rule of law chatkadabasi chalhanhanba ngamdribasi akoi gi mi akoina khangiba अखोई मिरेप सिंह बतारे मिहुत सिंह मखोइना थोन बनीना हुजिकी थोई बजिदा मी चनी गा खरा हेना सी बजी यामना नोआइते थवाई खुदिमक यामना इंपोर्टेंट ओय अदुगा सिगी डायरेक्टली सिगी वायलेंस लुहेंदे हायरगा अखोइना प्राइम मिनिस्टर खंगे प्रेसिडेंट खंगे अमा इंप्लिकेट तौबदुदी एनी पॉलिटिकल पार्टी नत्रगना ऑर्डिनरी सिटीजन अखोई बौत लान गिने ने दि लौजे करिगिनो अखोइदा थोरी बजी अखोई मी सिंगना डेमोक्रेटिक नो ममा ngakjadaba angam angamba mina khongban munjalakpa wapan amata leiraktaba then a khaslen government gi lambu krai leirige manipur da kamaina leramdrino kamaina yon giban pata ka myam ji revenue department gi record myam ji hanan anjana chingi khagnate kamaina no basi thomi myam ji aduna any palamdi ba sarkar myam ji na with little bit of sense for manipur patriotism gi sense aira ji ne masi leram bata dinga si rang ju thom da ba ya ultimately why we are fighting over land. See, Fagana Kanji, the Prime Minister, na thon when he hidori brava. Aduna Sigi Tanja Lograga institution Jidagi abnormal over Monda, Tanja Lograga, every atop institution, the Magi mi occupied of Salaga, Itniki Besista, Lalonga Masima Pahivaduneva Queen Uri was. Elections are knocking at the door. Punamaxi, Mikal si Mangdaleram, Nina Hositi. When a Nenaba Natagana, Hiram Kudimaxi, Mikalga, Hakin and Natraganako and Marilyn, Pagi, Tanjama, Lava, Amane, Bosix. Aduna, Sigi Matamsi Data, the Hosixi, Loanabaxi, opposition to, willing to, election gi preparations, Anko Pangnatonare, Antaki Laiba, Sagonse and Nataga, Akogi, Irai, Sidako elections love to Kotabamale. Port Kudimaxi, Som the Lakanina, the low. Ada ngasai koi Homen Hagiba Aroi bigi port anisimadi ko yam kupna khanbam change han bigi di personal observation lebe dugi leramgani akon bigi ani hadi magi ruling gi mathau toroktraba opposition gi mathau toroktraba aduna ko gi institutions mayam mase ko decay toroktra masi ko gi destruction ma da lak pase masi gi responsibility di miyam na di puham tokteba hadi Hana the victim order labor, Miam to the Kogi victim blaming and a Kogi victimization of the victim and a Kogi Miam to the Kogi Tainabasa. Masi Tonabadum lay, Adu Mapunda, Madugi Kogi, Awan Bak Miam, the Wari Basing, Dugi Awan with the Porkani had in a Kogi, Mangin Tanas Toktana, Magi Katokana Teneriba, Sakti, Paragamasi Tokan in Teneri Dudi, Magi politics ki, Magi political ki, power pine and nobody Honoriba, Adum Bakambusing to Oido in a political class, no Oido in a metraco. Aduna Punamasi, Tainapamzi, Makoin or a Padunangasi, Pitibi the Hong Ibamayamse. Hana Paramanati, Paramdava Mayama, Kogi Apavo no Hong, I see, let him film to the gi, Madudegi Kogi, change to Laknava, Honabada, Karamadana Kogi, Magi armed revolution to we, Karamanto Antoine to we, Karam, election put on the tower. And Mamang the Leramba, a Kogi Langak to Patre Hadana Madu, two the Anu Langak like him. Natra. Mamangi Langak to the Quadigi, Hena, Ibasing Makta, a critic, Maru and a Kogi Anuba, Kogi new Sentongi Tausil, Mapan the Gik dictate to Badumba, Kogi financial institutions in the dictate to Badumba, new economic policy, Natraga new liberal, Natraga socialization program, Mayam si, Lak Pasina Kogi Levakida, Maduna Hena. Kana bom por koi mota madune hena awabam da tagani hena matam da lisang china koi critic or keeping imerta ai chu dum yauzagi aina panjani di adugumba mamangi adugumba leiramiba film du masi koi
अनुभव में दरकार लेरे चेंज में दरकार लेरे हाइदना अनुभव लेंगा सिला इन्हें नत्र को हदी हाने दुगी कंटिन्यूटी हाना तोरंबा अखोगी फत्तबा मयामदु मखाता ना मसिगी जे खोदी उपाय लेते अदुना मतम खरदी अखोई समाय सुम तौदना लेनी अहोंबजी पोरप ngमोय हाइगिबगी वाफम लेगिदे मखोगिसु मखोगी मैनिफेस्टो अदु मखोई मतम मतम दु लाउथोको मतमदा अनोबा ड्रास्टिक शिप अम चेंज अमा अदुसु 100 days गी नुमित पीदना मयाम मोइसु लाखिबा अमने अदुना ताइनबम जी कइनोदा इरोलोबिदि अखोगी पॉलिटिकल क्लास ता ताइनरकनी इरोलोबिदि पावर पाइबा ताइनरकनी अदगी लोइनना ngसागी opposition su yong dum lawrakani maram diken the opposition na miyam gi ngasai voiceless miyam gi voice to pidraba ad opposition ma gi togom thokpa mathau sindu tawdana masi opposition amani ko haibagi mai identity du phajana ngak pa ngamaktragadi makhoi su miyam dum blame tawkani aduna naina akon bagi da akoi Homen hai gi se masi khwadigi election ngai ordi masini hadi kenu da democratic country madadi parliamentary democracy lebidi ngasagi ruling na soram madu opposition na phajana madu akoi gi magi asoi anga miyam da puthokna madu puthokanda miyam ji khangala kanda miyam ji mu akoi gi sinataba alternative ama laina haidu makoi utpangam dana lairagadi madu gi akoi parikha gi matam dunia akoi election naris natra अदुसु ngasi Manipur di madusu phajana mayaksing ubungam de khoina aduna ne miyam ji tainabam khangta banina ngasagi lanai da khara mu taina amadam khara taina amadam khara tainabam ji khangta dana ngasagi question mayam khoi thore adu answer di phangdaba mayam thore is confused over khoi je confused over is aduna ne ngasi prime minister do mu prime minister concern oide mu haini adagi manum kai mu jaga khada concern oide mu haini adagi chief minister do mu haini adagi amadam haini lanai da ade amamada chalisi akoina magi policy magi system magi politics madom da oina khogi ngasagi naina poi mota individual da lanai da chalise sisu khogi magi political consciousness ki adai da aho bulai bidagi adumana la ine hoi tainabam thoi karma tainabam ngasagi mi du natab magi institution do se prime minister ha ga magi institution do hadi leibak sida leiriba akogi india sida nangi nakhongda nakhutta adigi madu mai cha akada madu cancer soiba yamna sathiba laikannaba akogi matam chana laing haudragadi madu koi sandoraktana kok yorkadoriba adungba anabam leiri hargadi maruiba magi tohum thokpa ihan hanba nangi responsibility di madudi leibak si khadigi makok oriba executive head hai tare makok oriba adum prime minister gi office gi prime minister institutions gi mathawni ka haiba aromda haibadudi madudi akogi haibam thopne lawe hoi akogi hope si karomda tawrino haiduma khitang mayek singom change mamdi akoi development gi hope to di akoi something akoi kaiguma khara phangyan adum lobi hai aduga akoi de leriba communal harmony habududi almost mangi bidona torebo adar gadi kanai de nomde khodi horiba adani akoi gi ngasi gi agenda se ta ambiriba Manipur gi tamda kayamna concern oige ana prime minister da hangbase de hujiki issue gi yangagadi akoi kamuki ba irang higi yangagadi ma kaimda concern laiti ju de koi hani as a whole nataba area khar khakting yangagadi mardi kana da azasi le nam diam clear thambi gra hausi democracy akoi chatli leba am da di head of state si akoi state kina koi honorable chief minister ware adogi government of india kina honorable prime minister ware moine state ki natraga amane gano gi union gi head ne already within the state kaigumam thogadi state ki head amoina mana to hum to thogdang khre leri madu thogdang du da ikuna law and order si state ki subject number 1 the yaw ni kan kare akoi gi state list other that the law and order is the tawre si akoi gi life and property of the citizens protection to wise yaw dorini adu state na tawbuda ngamak tre hoji 219 syrian officially laire record ahen bele rambe ai missing person mayam ma lairi adigi property mayam ma in terms of crore mangre adigi in thousands ta hoji displaced tawre ko sigi pot mayam sigi responsibility ti state government oimun do ineba mandi law order si state na paibni na adi government of india gi manung da leba state amagi functionary da koi failure aba or phajana thabak to ngamaktragadi mana india gi head amoina akoi gi state ki head to da kari gi no si tawri mi shama siali kai gi lan shama ngali kai gi no adi mi mi ama displaced tawri kai gi no hai wi question to ji su udri ozai kada bas pai gi diam phajabam thambi gi do university da khudak ti appointment bi hedo cd ad station to ro mi mi ama station to ru da opposition gi mayam yawre adi ruling gi mayam yawre adu hoji bhobu appointment laitri unage yadri
อันนี้งร่างนานมายามนั้นทิ้งเนี่ยเป็นอาสามได้สมุกันนะตรงเดือดจัดนะสมุตรงนะเด็กซาฟารีจัดไปอาสามนี่นั่นนั่งนักบ่500 กิโลเมตรขับลาปนี่อิมพัลเด็กอาจจะแล้วก็ซาฟารีจัดไปค่อยกันอูเรบเป่าตัวอูเรบอันตัวก็ดีมณีปุรียุโรปพิวให้เป็นนาทีบอันนั้นก็มณีปุรีดาไม่เตกินัตระก็คุกกี้มิชังตัววางงพิวให้เป็นนาทีบการวันนี้ขนาดเนี้ยการกี่ขนาดเนาะน้อยนี่บอกเราน้อยคุกกี้ลุชิมว่าขนาดเนาะไม่เตลุชิมว่าขนาดเนาะเราไอ้ก็พิสต์วาริสาจีน้อยปามีกันเนาะน้อยปามีกันเนาะสิทธิอันนี้สิทธิอะไรน้อยดาบิหินจูลอยทำก็โอ้ยขนาดบ้านอะไรพวกให้ไม่ได้จริงว่าฮัลโหลมวยบกี้มาพิมพ์บอกว่าว่าให้ดูจุกตาเดียวอันนี้มากี่กันกี่ลงสเปซตัวเดียวมณีปุรีว่าให้ยาวเดียวอะดูย้อนนิ่งบุตรเนี่ยว่าคนป่าไม่ดูดีขันน้ำมันสิพัดตีดูว่าหารู้ไม่ตีแต่ใจบีเก็บว่ารู้คุกกี้แต่ใจบีเก็บรู้อะดูมันพูดแล้วมันตียาวเดียวอะดูดีมากี่คอนเซิร์นจะช่วยได้เลยตัวบราอะดีกี่มีมีสิบสิกี่มองวันเอาว่าพงตุกี่โพสิยาวตัวบราเนี่ยสิกี่มาร์กสเตด้าเอ็กซิเดนต์มาซ้ำมายามทุกเรื่องมีมังอาสิบตระสิบอะดูกี่มานะเคติบอลบีบะเอาว่าพงตุปะมายามมาคุยลุยเทนร์มาเทนมันดูดีโซเชียลมีเดียจุดไปเลยเราเนี่ยนะกันเอามันอินเทนชั่นนี่ถ้ากับเจ้าอีป่าวดูสุ่มยาวเลยอันนี้สิ่งไม่ยามสิ่งการทั่วก็สุ่มเลยไปสินะเนี่ยไปคุยนะสิ่งหน่วยที่มันพาวริสิบางที development ตัวอีตัวดีตัวกี่พูดนั่นเอง development ตัวเดียวอย่างเช่นหาในเรื่องนี้หาในที่ขัดตั้งเห็นพิมพ์พักนั้นต้องอีเช่นงานช่างกับตัวยาวริบะอิมพอลที่มอริรมจักริบะคุย national highway number 2กี่ลำบีซีว่าจิรมจักรีรอันพัฒนาบนเนี่ยสมัยนั้นพอพัฒนาต้องตัวดีนั่นเองอะดูก็สุ่มมีหาในสุดที่ยังอะไรทุกคนมามันก็ยาวริสิดีคุยเลยว่ากินมาพิมพ์เป้าไอ้พวกตัวผมถูกที่โอ้ยเดียวนั่นแหละใช่ไหมอีมุ่งมันต้องมาชิมกันเอาพูดน่ะหาเรามาป้าเนาะส่วนนั้นกันนะเช่นนักศึกษาลูกป้ากี่คงเลยบิดามนี่ไอ้นั่งอีมุ่งลูกพี่กี่พีมาเลยบิดามเนี่ยตัวเดียวเดียวขันน้ำบ้านเลยพังกันตรงนี้พีโร่ทุกคนตัวตัวเนี่ย priority สิที่ขันน้ำบ้านเลยเป็นไงบ้างวันนี้ administration สิ government เนาะ order ฟังยามถุยนุ่มเทียนนั่นมันเนี่ยคุยสิเดี๋ยวฟังยามขันนั่งเลยถุยเป็น administration กี่ order สิกระไรพวกยงเลยเสร็จเลยก็จะคุยภาพตัดเดียวเช่น no work no pay ให้ขนาด office การีขนาดยิงเฉลี่ยเกี่ยวอิมพาลกุมบ้าเวลีเอเรียขนาดเดียวดีอย่างมันนี่ยิงเห็นบินกันนี่ก็อะไรก็อัพที่ผมดีพัฒนา administration จะเอาตัวไปเอาไปมีแต่อันนี้งานหันเอ็งวันนี้คุกกี้คุยกับหันตีนักกีฬาอามาเทเลโฟนตัวเลยแต่เมื่อวันจันทร์ปีดูโอ้ยอิมพาลทำไมยาดนะมณีปุรทำไมยาดนะชิลองทำไมมา12 pass ตัวกี่migration certificate ยาวดีอะไรยาดเลยก็ไม่ต้องเด็กอย่างเงี้ยไอ้ไม่มาทิ้งปังก็จะปังไว้ได้ใช่กี่เดียวมันดีอาดา council ได้เมนตลอดด้วยดูคุย local มีหักเท่านี้ไอ้บุษขังบุษยอร์วันนี้ขังตัวบุษยอร์วันนี้ไอ้น่ะไอ้คุยกับฮัตนาริบกังบูบุกี้มีกี่ migration certificate เราจัดการที่ได้ไอ้สิ่งการีตัวกี่ตัวกี่สิ่งมันน่าสุดหน่วยเดียวอันนี้อันนั้นทุกอย่างเสี่ยงนะตัวเจริญปุ๊บตัวคุยปังตัวสุ่มเดียวไอ้เนี่ย last inquiry ตัวกันออนไลน์ตัวอย่างไหมไอ้เนี่ยไอ้ออนไลน์ตัวเราสุดเบสไว้เลยไอ้เนี่ยสุดกันตัวเดียวนั่งตัวเจริญเนาะ